sé bhgéisteart le bléie agus tá ceoltarí caiimh ré tá scafte milna ceoltarí in seo ar gúil agus sa le Jim Hogú tá go le insidí ggóilmid ríistir na main hóisialta tá idir Instagram, Facebook agus Twitter agus fásta is féidir le bh check sal thugann chuige hína chuige trí an na sé chundaid chuigí an AG rive agus bei sinar art a náid a hart a ní. Mar a dúirt me tá sílam scór fear as an bhratanmhig ar an stéitse sin cór fear caldacát bhfuil umrahórarú in san bhratanmhig agus is disceart na bratainne bige iad. Seo cinda na cór is mó céil in san tír tá cearatha ball in seo agus is idir an nád le chuige sa seart a bblion agus nar a ddéirim libh gur cheol siad le Pavarotti in Wembley agus le Catherine Jenkins agus go leor ceoltarí móra eile tá luhaid mhór áirinne a ré go bhfuil siad in seo in ina watha tá siad faoi chaithearlart ag John and Nicholas a tá ban in seo le hiú se Shirley Ann James agus tá siise go líonú cod letheh i mratanis mar nach bhfuil géalaigh agus licimid a Shirley a cod letheh a dhéanú inis. Pnawn da, mae'r cor yma sef cor meibion Caldicot wedi trefeili bore yma o Gymru yn I gyd yn dod o ardal Caldicot yn Ne Cymru. Diolch yn fawr I chi am y croeso. Rydyn yn mynd I ganu nawr Calon Lan gan Daniel James a'r ail un rydym yn mynd I ganu yw Rachi emyn un o'r emynau pwysica yng Nghymru gan Caradog Roberts. Diolch yn fawr. agus inis tá muidir gael an darna huirean ón chóir agus tá Shirley an sin a galagor an aine fásta. Calon
Helo.